Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku buraykum evgudari dike müminin kadir belend. Emiru juvara sure Hucurat, tefsira sure Hucurat, ayeta şeşa hatta daha emi bevra bukhinin. Ka emizeken sure Hucurat ayeta şeşa hatta daha medvikederi çizmera deve çişiret ilmedike çejme dixwaze û çu istiqametê rê û rêzanê pêşîme dike divê em çawa karibin şexsiyetekî li gora vê em xwe şexsiyeta xwe ava bikin li gora ayetên Qur'anê. Di destpêka Sûrê Hucurat ayeta yek heta pênca da me behsa têkiliyê însana çawa bi Xwedê pêxembera divê çêbibin. رز و احترام انسان لهمبر خدا تعالی لهمبر پیغمبر رز و احترام انسان لهمبر آیت خدا لهمبر ببین حکم آیت خدا لهمبر سنت پیغمبر هر وسا او مکان و جوین و جواتی کو تدا بحث خدا و پیغمبر تی کرنی دوی مسلمان کی چوا قارب لهمبر وان هلوز بسینه ریا ویچ به رزانا ویچ به حرمت چواد کار حرمت بگیرم هر وسا ام بویژن سینور کرنا اور بریکو پیک کرنا زمان انسان کو انسان هر گوتنه کی جدوا درکت کو هر گوا قصه کرد و مقاطع زمان خواب و به زمان خواه زدتر ام بویژن سر دنگی خواب سر دنگی پیغمبر آنجی دماغ قرآن پیروست خواندن بحث خودی پیغمبر تی کرن و مسلمان دنگی خواه زده در نخینه. دوان شش آیت داوود اجی خود تعالی بحث تکلیه ما به هفرا دکه ویجا اول پیشی خود تعالی ام بویژن ری و ریزانک دا زمانه ما دوی ام چوا لبر خود پیغمبر بی احترام بن که و بحث خود پیغمبر هات کرده ام چوا کردنگی خود نزم بکن بلند بکن دوان شش آیت داوود پنج آیت داوود اجی آیت ششه حتی دها ویجا خود تعالی جوهری تکلیه مبهورا و هر وسا ام بوی تشتی کو د جواکی دا د نام ملتا دا قومه دوی مسلمانه کی لهمبروان هلوسته کی چوا هلینا خود تعالی د سوره حجرات آیت ششدا بسم الله الرحمن الرحیم وها فرماندکه یا ایها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دبي أي أويكو وإيمان آنيهاتين يا أيها الذين آمنوا أي أويكو وإيمان آنيهاتين قال لي كسيكو وباوريا وبخديه قال لي كسيكو مؤمن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دما فاسقك كسيكي گناهكار کسی که به خبره که آنی جی خرابی و پیسی چه دوه جوارا خبره که حوادثه که آنی هات بحثا تشتی که کر فتبینو عن عناوی بکن هون لسر بکولن هون لسر وکولن لسر بسکنن قالوا عجبا اف کسی که اف خبره آنی هاتیه اف خبر راست نه راست راستیاوی چی درجه راستی دکشان آستی درجه راستی دای آنجی دریوه دوی مسلمانه که همه یکسر هر گوتنه که بیهیس هر حوادثه که هات گوتن دوی یکسر قبول نکه لسروی بوی عنعنه بکه لراستیوی بگره وکولیم بکه لیکولیم بکه و راستیوی هم بوه چرا خود تعالی دوی جهون گوا یکی که دیار فاسق امر و کسی گناهکار سینور حلال و حرام ناز ناکه کسی که وسا گوا خبره که جواره آنی لیکولیم بکه دوی ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین سده مویزی بیجه لورا دوی هون دبکو هون بوی دستریجیا حق و حقوق هن انسانا بکه و بالنزانین نزانیتیاوی یعنی جبرکو دوی هون لیکولیم بکن یعنی گاوا هون دسر وی خبره لیکولیم نکن همه یکسر راست قبول بکن هون وی شاقی درباره وی مجال دا بجهالتی بنزانین و هم تفگرن همه وی اکثر قبول کریه و بنزانی جی و دستریجی و دستریجی سر حق حقوق خلقی کری و خلق توانبار کری و ام به هنک پیسی آفتی خلقی
ام بی و خل بتشتکی سوجدار کریه هن قومه کی کومه کی جواته کی پارتی کی ملته کی و فتصبحوا نادم على ما فعلتم نادمین پاشه لسر تشتاکو وکری هم پشمان دبن یعنی هم دوی که خوازی که مرتشتان نکرا خوازی که ملی کولین بکرا پیشیا کن به خوازی که من نکا درقی وی ملتی دا درقی وی جواکی دا درقی وی کومی دا مبشاشتی خاصه کر اوتوانبار کرن ام ببین افتراف سویوان آجی بوبلات و بختان کر سویوان که درقی اون تشتکی نخواهش کو وی ملتی او وی جواتی وی توپلمی وی ملتی او تشتان نکر بو وی شاقی هم پشمان ده پشمان ویش فایده ناده یعنی جبه که هم پشمان بوه بریا کو هونته که وی مرحله پشمانیه دوی اول برای کوپیک خبره که هاد لیکولین بکن و کولین بکن لسر بسکن راستیای بزانه با جسدی ست هینا وی قصه وی قوتنی پیسی جی در نکه خرابی جی در نکه و اگر هم ببیجین دوی دا نو سده می تول هویا جوا که ویش چاقی دکارن وی خبره راست قبول بکن انش پی قصه بکن انجیش هنه کرا ببیجین ویجا خود تعالی ودا دویجه فاسق کی یعنی اکی فاسق جوارا خبره که آنی دوی هنوی عن عناوی بکن لراستاوی بگرن فاسق کیه لسر عنیا مرا ننویسی فاسق در ناسنامه دا ننویسی فلان کس فاسقه فلان کس خبره آنی فاسقه ام چوزان فاسقه ام فاسقی لآیت قرآن مزیده کن خود تعالی گوتنا فاسقیه دو کدا بکر آنیاتیه فاسق اساس قوتنا معنى فاسق دلغتا هو الخارج عن الشيء المعتاد يعني تشتكي عادتي تشتكي نورمال تشتكي كو ام بي عرف عادتك نورمال كوا مرف جوي تشتكي عادتي نورمال ام بي عادتك نورمال مو دركت وشغي مرو جوي در جو سينور عادتك مشروع مرو جوي در باز وجداتك وقتنا فاسق أي فاجر وخارج عن طريق الحق والإصلاح ده فاجر أوي كدار كيف طريقة حقيقة يعني طريق الريا حق وجي طريقة كو أم الريا كو أم بيجي تشيكري تكوسكريا أم بيجين بوصل حملات الريا كيكو ملات تدا باشتي دجي دما إنسان كي جوي دركت أو إنسان جاته وتن فاسق ده فسق رجل عن أمر الله إنسان كو بأمريا خده بك أو إنسان فاسقة يعني إنسان كي بأمريا خده كر لحلال لسينور حلال ميزان نكر لسينور حرام ميزان نكر اشترى بفيجم يعني قني كباير دك جرى جرى نه مهمه إنسان كي وها مروه كي وها قوا نوا جواكي دا ناس كربه اف مربه كي ام بفيجن قني كاريو پر زيده لسينور حلال و حرام ميزان نكر پر لمسلا امری خودیو یعنی گوتنا خودی پیغمبر زده نف کارو عملی و داتونه او انسان کی فاسق بیجا خود تعالی که بحث فاسقات که ام بی هنجرا فاسق صفت کافرای هنجرا خود تعالی فاسق مثلا بحث منافقات که و فاسقیه توان بارد که مثلا شیطان بفاسقیه توان بارد که مثلا فرعون بفاسقیه توان بارد که هر وسا قال که آیت دنینا هی کو فاسقتی هم صفت غیر مسلمه و هم جد کار کسی که مسلمان جی فاسق به مثلا قال تعالی دویجه مثلا سوره بقره آیت 9 هذا دویجه ولقد انزلنا الیک آیات بینات یا محمد براستي ما آيات قرآن ذكري مشترى داخستي يعني آيات ما ذكرية هر كاز كارجي فهم بك آيات ذكري تشكي وشرط تداتوني تشكي خفي تداتوني وما يكفر بها إلا الفاسقون دوي تاني كسي فاسق وان انكار دك دور دا خود تعالى فاسق قوتنا فاسقية صفت كافر بكرانياتية هر وسط سورة بقرة آيات 107 دويجه فلا رفث الحج أشهر معلومات دبي حاج مهين كفشانة بس حاجة دك كسي ترى حاجة دبي فمن فرد فيهن الحج دوان ما هذا كي هر حاجة أنا بحاج سر فرز بشو حاجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج دبي ده حاجة ده أم بيجن شوينا نبينا جنة تنية كان مرنار نبينا جنة خوا ولا فسوق
ام ببیجن گناهکاری مو گناهی گرنکه ولا جدال فی الحج مرو به حج دا به هفرا مناقشه دفجانی پفچونا بدفجنکه جویات فکوتن ولا فسوقه او کسی کو تر حجی مؤمنه دوی کره فاسقیه نکه یعنی گره گناهکاری نکه به امری رب خدا نکه دوی داتی گوتن فاسق کسی مسلمان جد کار فاسق به هن کس دوی جن فاسق نه مؤمن را نه گوتن فاسق نخیر جن مؤمن راش کار ور گوتن فاسق او فاسق او کسی کو ج امر رب خدا درد که و ایکو به امر رب خدا که دوی دا کفشه بکو او کسی کو گناهکاره سینور حلال و حرام ناز نکه و هر کس به زبیدیتی او دزانه که واجوار بحثا بویره کی کر خبره که آنی دوی هون لیک هولیم بکن اما در جیانا رئال دا وصای هر وصا در جیانا سانال دا جوسه مثلا اوین تورا مدیا جواکی سوسیال مدیا تویتر فیسبوک هر وصا اینستاگرام و یوتیوب دما دوان داره دا یکی خبره کی واشان نویسه کی واشان رسمه کی آنی هات بنوی شیروه کی کر آنکی ویدیو کی کرد آنی هات شیروه کی کر لبنوی او کر بجا دوی انسان لوان همه وی خبری یکسر قبول نکه انسان هی فوترافه که رسمه کی لولاته که افریقا لجی کی ولاته که عرباتی کشاندنه ام بوی ظلم لیه کی تک کرنه ویدیو کی پچوگ ام بوی دقیقه که دو دقیقه آنج وینه کیه اوی پارا پیشاوی قد که صاف işkence تکرنی لکز نزانه کیه لکوی چوقتی بیه اوی ویدیو تینو تی مثلا پاورا دکه لمدیه بوی قد دکه کنو قد دکه قرپین سریوی قد دکه کن دکه تینی تی وی ویدیو دوشینه بنویجی شیوه که لفلان داری اف işkence چی بیر فلان داری فلان کسی فلان داری خسی halbuki علاقی وی تکیلی وی بویری وی ای به هفتونه انسان جی وی خبری یکسر راست قبول دکه اوا دویج انسان هایج خو هبه ناو کو مرو گوتنه کی همه گوت در حق وی دا تو نزانه لکاتی کشاندنی کی چکری کی ام بی fotoğraf kışandı, lukati kışandı, ki işkence deke, devece tuvana yekser rast kabul neke. Jiber ku meru juvi teşta ku vi kesi veşandı, gava ne rast be meru dve derevini vi, meru cila xal cehenneme radxine, ve her vesta meru günekar dve. Şema xabiles ve günekar beke. Müslüman dve gave xo, gotene xo, nivisi xo, kalamba xo, eribuna xo, neybuna xo. دوی به پیوان بکار بینواره یعنی خواهد را دویجه ولا تقفو ما لیس لك به علم سوره اسراء آیت 36 دویجه ولا تقفو ما لیس لك به علم دوی یا محمد تشتی کو درباری ویدا خبرت تنیه لسر نسکنه ان سمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا دولورا چاف گو و دل انسان جوی تشتی کو تو در حق وی دا زانینا تتونه تر سر سکنی او دوی تو جوی مسئوله ویجا روژه خود قیامت خواهی تعالی چاوی تده قصد دانه دوی تده قصد دانه زبانه تده قصد دانه جلد تده قصد دانه دست تده قصد که سر تشاهتی ده جبو خاطری کم رو روژه قیامت نکفت انگاسیه وی شاقی دوی هر تشتا کو یکی خبره که سوسیال مدیا وشان کو تو درباره ویدا تشتگی نزان و درزان راست جدی تو یک سر راستو راست قبول نکه هر وسا پیغمبر علیه السلام حدیثی که هی دوی کفا بالمرء کذیبا ان یحدث بكل ما سمع دوی جبو مروه کی دروین ور حساب کرن تیرا ویده که هر تشتا کو 20 به قصه بک هر تشتا کو 20 به کو بزن بر راست دره و عجب باج کوادی راسیا وچی به کو لیکولین بک هم پیغمبر سابقه او کسا دروین او حدیثا پیغمبر علیه السلام جبروی یعنی گاو فاسقه کی خبره که آنی دوی هون سر لیکولین بک اوا تکلیه خیرو او آیتا سوره حجرات آیتا ششا بنگه تکلیه ام بوی جوهری خیر و خوشی آنها برای جواکی داتین اگر ام در باره هفته گاو ام بحث هفته که دوام بحث قصه که دوام ام الهفته که دوام شرد که دوام پفشود که او تشتی که ما بیستیه که بی سدم شر بی سدم پفشوری بی سدم دلنمانی بی سدم درساریه
eğer em de destpêkê de wan tişta lê kolîn bikin ve kolîn bike wê çaxê em nake van şaşîtû galetiya ew qasa şer û pevçûn û dilman û em bibêjin ew îna milleta namîne lê em mixabin ji ber ku millet ji van ayetê Qur'anê dûrin em bivê ji navaroka Qur'anê dûre yekê ji me re xeberek yanî got filan kesê wa gotî ha tamam ew dijminê min e ew neyarê min e kîndar e ji xwe xêra min naxwaze ew jî li be'ana meعنekî digere û şer ders kev însan car heyî bir leste ve insan tê kuştinê gelê Müslüman divê muhabim divê we elemuhum bizanibe enne fîkum Resûlallahî Tala divê ayeta 70 ve Sûrê Hucurat divê we elemuhum bizanibe gelê insana enne fîkum Resûlallahî de nav we de pêxeber ana nav we de dijî eshabî re divêje وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ eğer de pir mijaran da bu gotuna ve bike huni tekev zahmetiye ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون دوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نواده گلی اصحابیه گلی مسلمانه گلی ممنه eğer پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشتی که هون دوی عرف عادتی که هون دوی تشتی که هون بعض که به حمید دخوازی به پر دخواز به پرانیه دخوازی و بکه و تکف زحمتی جواره چیه به لورا پیغمبره که تزاتی دینک نوحاتی قانونک نوحاتیه و دوی اف لگورا دین خودی ور پرورده کرن ناو پیغمبر ولی فلان کس عشیره فلان مزنه فلان کس اقربای من نظام فلان کس هوا گوته از ویا بربچه بگرم از حساسیتی ویا بربچه بگرم ویا نه دوی پیغمبر علیه السلام بیکو لوان تشتا میزه که امر خودی چی بوی تک اجراته دوی ولكن الله حبب الیکم الایمان لی خودی تعالی لی بری خودی تعالی ایمان د قلب ودا دایه او کرنه دایه حس کرنه و زینه خاملان دیه و فی قلوبکم دلی ودا و کره الیکم الكفر والفسوق هر وسا فسوق و بی کفر و گناهکاری و عصیانی جی بوا دایه بوا خوش ندای زانینه بوا خوش نایل خوشا و نای اولئک ev kesi waha iman da kalbi wanda iman hazb gatib xamalandini o embe ji kufri û fisk û isyanê ji hez neke ew kesana li ser riya rast ser em raşidin hatin ser riya hidayetê divir da Xwedê Teala dibêje lew yutî'ûkum fî kethîrin min el-emri le'anîtum eğer pêxember di pirê mijaran da xebera we bikire hûnê têke da zehmetî berî îro pêxember aleyhissalatu vesselam tuneye lê ulema tê gotin ulema varisi peygamberan eğer ev hadisa rast be eğer ev hadis rast be wişre dibe alim disa alim ji ne gora em be daxwaz xwaste ki de saladariya şah paşa siyaset medara reveberin devleti reveberiya em be iktidarı dibe gora wan din karto pano nekin em be din kinu direj nekin rastiya din çi dibe rasti beveje yani قلفکی دینی قلفکی کسک لخطاو امبوین لخطاو کریارو گوتونو گالگاله کسی ریوبر نکن و دین نک من خدمت سیاست وان ایرو بیامن اگر مسلمانا لگورا اب آیت هفته تبگر یانا کو علما کسی گوتن عالم مله و زانان مزانه دین اسلامی بیکل post mezekra bekul maqam mevqi mezekra bekul şan şöhret u em bi vazife u em bi koşku saraya meze bikra dini Xwedê Teala raz bugota îro Müslüman di vera şa xarab da ne bu siyaset medara reveber em bi reveberi devletê alim kiribin xizmeta xwe ew jî li gora ew siyaseta devletê dibêje tutkar karmarê xwe heta şîm hey Evaji dibe fedlen minallahi ve ni'meten Wallahu alimun hakim eva hanina ku Xwedê Teala iman bede hes kirine her wisa dilê we da dayî xemilandinê û kufr û isyan jî em bi we dayî xwî kirinê golcem bi we xweş neyê eva jî qencikî ni'metekî ji teref Xwedê da Xwedê Teala wisa em bî anî hidayetê û riya herî tişta herî qenc û baş کری پاره و ام به اخلاق و بوی خملاندی والله علیم حکیم
خدا تعالی علیم زانای و هر تشت زانه حکیمن خدا تعالی هر تشت به حکمت دکه تشتی کو خدا تشتا کو خدا کری لکو دانش بو چه چوا امر کری هم حکمتی و زانه به زانه بون چه کری و حکمتی و زانه به حکمت دانی و اواج بو خاطر ما تشتی کی پرمیمه خدا تعالی دبیجه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما بجا گوتا آیت هنه پردنوا مسلمان تی مناقشه کرن و کسی کو ظلم لیتی کرن تم بسا و آیت دکه دوی ایج مؤمنه دو طایفه دو قوما دو ملتا دو کوما دو جماعتا دو جوادا شر کر فاقتتلوا گلی مسلمانا فاصلحوا گلی مسلمان و بینهما دو دوی و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا ایر دو گروبا دو کوما مؤمنه شر کرن لهاف خستن و دوی فاصلحوا بینهما گلی مؤمنه گلی مؤمنین دن اویکو هون طرفدارنه هون وان لهاف بینوره هون آش بکه صلحی دا برامده شیکه جوی آیت تفهم کرنه کو فلان که جان انسان در کف تلویزیون المد سوسیال مدیا دوی یک انسان بکش دوی کافر کشتن انسان کفر فلان کس واده که من تشتی پوشو برداینه ev ayette de ispat kırın ki dıbı ku Müslüman şerhe beke. Dıbı ku her duj mümin be, dindar be, ulu sertişte lehev ne ku şerhe beke. Bize gava şerker, dıbı Müslüman de ne van aş beke. Van lehev bin vere. Teken habere on sulhay şekem. Fe in bagat ihdahum ala l'ukhra. Eğer yeki juvan çafsori kır, zede gavi kır ser edin. Yani nehaki kır, leydin zede nehaki kır, serda şu zulmü zordarı lekar. Fekatilu leti بله فقاتل التي تبغي أويكو طغيانية دك أويكو زيادة دك أوي تجاوز حقي دك أوي نحقي دك هون بويرا شربك هون شريب بك حتى تفيء إلى أمر الله حتى أو تسليم أمر خالد ترادف يعني حتى ت درجة صلحية دوش قرب مسلمان الله خصن والنامون الله بينوره ليك نخواز گروه که نخواز دواره چاپ سوری کر زدگاوی کر حقیق کر ظلم و زورداری کر چاپی طرف بره مرب طرف در هم دک زورا ولید و دوی مسلمان دن لهم بروی جبهه بگره ناخر نوت ویزما بک حتی ویره با امر خود تعالی حتی ویره با آشتی با صلحی با الهفاتنی فین فایت اگر تمام devlet şaf Suriye haberda ve hatta ba emri Huda Teala teslimu go tam emle vere fe aslihu beynehuma bil adl hund nabera da bi adalet hüküm bek adalet şeye لسر ve kitaba لسر Kur'an'a piroz şerati करने आज यहाँ पे لسर ve قدها هانه şerati करने ev قدها هانه na ev tişta kur ser şer çebiye deve ev ve gerci xwe ekebi ver بریا روشا بریا شر عدالت اوا نوالا ام بي اف ام بي مرق لما دخه جمد غره ملاج كيفن نوي راد سخوا فيا ام بي سديسات ام بارانا دمن جويا سدي هفته ددم سدي 20 يورو ديله اوا نه عدالت يعني ام بي اي كوچ اف سوريه دك ام بي ملت كيفن نوي راد سخوا شو صلح شدك لصلحوان د علیه اوی کو ظلم لحاتی کرنے شخاب فرانه به صلح ورته کرنے یک زویه یکی جدگر یک مال یکی جدگر لحاف دخن شهر در دکیوه ملت دکیوه نویج لحاف تینته اف لحفاتنان نب عدالته دوی ما هر دو طرف راضی نه هر دو طرف راضی نبونه ملت یک مجبوری راضی کنه کری لورا فقیر بندست جاره بیا یوتون نکر برخواب بگره هم بر قارشی دنه جسدی سد مالی بیناده جسدی هفته داده جسدی حیشه داده جسدی شسی داده ادیت سج ظالم رد بینه اول نه عدالته خود الان دویج فاصلحوا بینهم بالعدل هم بعدالت نام بنا و حکم بکه و او تشتاکو بریا شر چه بیسد روش خوا اول بفضله و اقسطو هر وسا د عدالت داجی هم بوزن بن يعني ام بي وزن بيفانا و بعدالت و دوی دجیدا به و ام بی اون تشدن لزیاده نکنه تشکدن حکم کردن آنجی ام بی لطرف کردن ظلم نکن این الله بیگمان خدا تعالی يحب المقسطين خدا تعالی جکسی
ام ببین کسین به عدالت کسی کو میزینا خیر و گناه میزینا عدالت راز گره خدای تعالی محض که هندی مفرنامه خدای تعالی ویجا به عدالت سر عدالت چیه انجی ام به مؤمن چی خدای تعالی دیگه دو طایفه مؤمن الهف خسن ولی خبردی دوی دو طایفه مؤمن دیگه گواه الهف خسن دوی هون نابروان دوی هون لهب بینور ویجا ام به ویژن مؤمن او کسی کو خدای تعالی بحثا مؤمن دکه یک دستوری حجرات آیت 15 ده هیه ام به وصف مؤمن دکه هر وسا صفت مؤمنون هیه ام به کسی کو دخوازه بزنه بگوا دو مؤمن لهف خس کینه دوی کا مؤمن کینه دوی تعریف مؤمن جی قرآنه هم به مؤمن او کسی کو بخواد پیغمبر ایمانتینته دبیر باریا خدا نه که شکو گمانا به مال و جان خو دریا خدا دا ام به جهاد دک جهاد نه معنی شر کرنه جهاد معنی تکوشین البرخدانه هوردانه غیرت کرنه انا از بخوا جهاد کا علمی دکم ام به ملا و عالم و شیخ جهاد علمی دک شر ام به خلق داوی جهاد گوا ریحات برین گفتگو نما ام به دیالوگ پره نکر و شقی یک تجاوز حق مرا بکن مشکل برگیری خواه بکن شر اوه ناوی قتال دی اسلام ده نه جهاده جهاد و قتال تفهم نکه جهاد معنی اوه که تو مال خواه دکه تو جان خواه دکه تو بدن خواه دکه لیکن و شر اتحاد کرن تو وشه قتال دکه قتال تشه دینه ویجا خدا تعالی مثلا عدالت ده آیت که هم بخوینه سوره نساء بحث عدالت هم دکه سوره نساء آیت 350 دوی یا ایها الذین آمنوا ای و کسی کو ایمان آنیاتنه کونوا قوامین بالقسط ابخواز بزن به عدالت چیه خدا تعالی دوی جی گوا ام بویجن دو طایفه لف خاص نابره اون دا صلحی چی که وان لهب بینی بر به عدالت لهب بینی یا عدالت چیه خدا تعالی دوی یا ایها الذین آمنوا ای کسی کو ایمان آنیاتنه کونوا قوامین بالقسط دوی هم عدالت لسر پیا بیل یعنی هم به عدالت هب بگر هر تشتا وقت هذا عدالتها بحقها بحقوقها هم بعدالتي نكر شهداء لله يجبو خدي تعالى شهادية بدا ولو على أنفسكم دوي محكمة دا طرفك هنا وطرفك دجمني ويا اير تو حاكمة انجي تو شاهدة او محكمة لدجي تيجي دوي راستي چي توي بفش حقي چي توي بفش میرک تر محکمه جبوک خوش محکمه خلاص ببه 1000 دروی 1000 افترا دکه میرک عرباوی قضا دکه جبوک ام ببه قضا کو حادثه ام ببه سوجی قضا عربی نکف سوی 1000 دروی دکه سرج بو سو در بکم نخیر خدا تعالی دویجه اوالی کی توی دوی تو سر نفسات تبس که تو راستی بیت قضا چه وقتی توی ببیجه قانون چتکه و تشته قدرنه ورسه زیوی پفچی ورسه زیوی مرگه کی چایره کی ام به پزه کی دواره کی دکانه کی تجارت کی و مناقشه کری دوی هونچو محکمه راستی چه به هوی بویجه نه به هون 1000 درویل هبینی ورج بوکو به ولا محکمه مره قرار بده عدالت اوه خدای تعالی لدجه و بیش گرم راستی بویجه خدای تعالی بویش قیمه خانان دوی اول والدین و الاقربین ایر محکمه دجه دی باوی و به آن دجه بری و به هون شاهدن بویره کی شیبیه دی باوی و طرفه کی محکمه یعنی جی بری و خنگه و آپی و طرفه کی محکمه دجه واتی وکرنی ایکو محکمه دو یک جوانه دوی هون راستی ببیش شاهدی و راست به و چه دیدی چه بیستی دوی هوی ببیشه شه عدالت اوه خدای تعالی دوی هون به شکلی به هر بده بستینه إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أو كسد محكمة أقربائي و كهم بيشجري أو يذكرن متخازن بمحكمة دجيوي الهمبروي بفيجن بريار ندا يعني أو ني محكوم كرني eğer یک جوان فقیر به یا زنگین به خدا تعالی جشته پیشتری وانه یعنی تو دی بکی ولا ویا محکمه برا ضراری نه که برا او نه اوی وام به اقربی من محکمه دیجی ویا لهمبر ویا شهادت قبر بریاری بده ضرار دکه فلان halbuki تو جوره چیه نکه تو بهله تو راسی بویجه
Xwedê Teala ji te qençtirê ji te çêtir ji wan nêzîkê wan e. Bu ji wan re em pêşê wan Xwedê Teala ye. Nave ku tu rave di mehkemê de tu dereva bike, fesadiyê bike, tevlevî bike û neyê li rastî were meydanê. Divê felâ tettebi'ul hevâye hûn tabi'ê, hûn li pê nefsa xwe neçin. Hûn pê nefsa xwe neçin. İn te'dîlû en te'dîlû ku hûn bi'edaletî bikin. Ew telbû yani hûn pê nefsa xwe neçin ku hûn bi'edaletî bikin. Em bê nefsa we dixwazin hûn alîya qrebeyê xwe bike, hûn dereva bike, fesadiyê bike, li hev bînî were ku mehkeme li dijî din mehkeme ji wî re lê bixîne aleyhî din da em bivêjin biryarê bide. Divê hûn wisa nekin. Ve in telbû eğer hûn zimanê xwe tevlihev bikin, yani zimanê xwe xelûxarî bikin. Em bivêjin hûn tam ew nevin, hûn tam nevêjin. Şahatiya rast nevêjin. Ew tu'ridû ya jî hûn şahatî qen nede. Yani bu rastî cem we heye, hûn rastî nevin, hûn tişt din divêjin. Fe innallâhe kâne bîmâ te'melûne xebîr. Hûn bizanibin. Tişta ku hûn dikin Xwedê Teala pê dizane. Vêja divê gelê Müslümana edalet eqwa tişteke hessas, eqwa tişteke bivê tenik û şeffaf e. Divê em gava em behsa edaletê dike, edalet di dijî me bijî divê em rastî bibêj. Lewre hakim li gora îfadê em bivê te şaheda mehkemê em bê qerar dide. Gava tu rastiyê bivê, wê hakim qerareke rast bide. Gava tu dereva bike, fesadiyê bike, em bivêjin rastiyê nevêje, wê şexît wê hakim tiştekî din ew bike. Ayeta dawî Xwedê Teala dibêje innemel mu'minûne îxwetun. İnnemel mu'minûne îxwetun divê Müslüman birê heye, birê hebin. Fe eslihû beyne exewêkum. Hûn da bira birê xwe da sulhê bikin. Vettequllâhe. Hûn ji Xwedê Teala teqvedar bin leallekum turhamûn. Müslüman birê hevdû dibêje innemel mu'minûne îxwetun. Mümin birê hevdûne. Hûn da bira birê xwe da em bê sulhê bikin. Mümin dîsa me behs kir. Ew kesî ku Qur'an behsa wan dike, ew miminê ku îro bê li welatê me rojhilata navîn şerê hevdû dike, me înkar dike, nizanim zimanê me înkar kirî, hebûna me înkar kirî, kavana çawa birê me nex, behsa wan mimina nakim. Ew miminê li gora dînê sîstemê Müslüman em behsa wan nakim. Ew miminê ku Qur'an behsa wan dike, ew min jî qebûl dike, te jî qebûl dike, her kesî qebûl dike. Vîja Müslüman birê hevdû divê em nabera Müslümana da em bê sulh were kirinê. Gava Müslüman birê hevdû bi de akîdê de birê hebin. Hinek Müslüman hem de milliyetê